Manipur government namatam chana mi yeng changbidabadagi More police station da posting leba SI assistant sub inspector and yauna maitai personnel ahum chen thok lure haba paw asinoja aikoi me ahum dagi haurakhiba irang asina maram oraga aikoigi transfer tawna khiba natraga imphal da thokhiba dagi hanjilaktabana maram oraga supna dagi personnel ahum khaktamak ngai haure personnel sing asi tha ahum khudingi transfer tawgadaba adu makoi ahumgi mahutta tharak tabana tha taruk sujin kre irang asina maram oraga lambi chathok sasin yadaba imung manungda ana yek amadi sel thungi oiba awaba yawraklabasu thokpa yadabana hena awaba oirakpadagi makoi ahum asi aikoi ngasi police station dagi tuminna chenthokluba oigani haiba paw aduni phone lipisoja leiriba yamna hai tare police personnel sing di leiriba manipur gi situation sida su adagi any moina lowgadaba thodang asi law and order ngakpana chingbada aduki matik chaw have tare adu bu leiriba hojik thoklakliba paw sigi matung enadi yamna nungaitaba pawni have tare oja kari habini hoigi manipur police ki hoigi thodang si yam chawi hojik ki leiriba hoigi situation sida hajaba tare ko adu yamna kan tobudi hoigi maru eba yamna kano eba aruba mafam mo ebudi hoigi kano se more se police station se hoigi border da ne le sinatra more town haitare myanmar rom dagi ek khong ma thangdokpada awa yorobne adagi yengbiro hoigi anan sipayanan ma leidrine more da adagi thoibu thodoksing sida hoigi mathang haibadi nung khulai watpanate tongan ba hoigi treat myama le ne duna more haibalam kanam pham sida hoigi tariba music si try ba thokte nate haida hajab tare aduna masisida hoigi wari jam tare hoi nawai social media daga thakalak pu ure hoigi nongmai kapna bada yamna dangerous oiba adugumba hoigi lan gi khulai bo yong sinare mai tore bom kapsale adagi rocket launcher sinare kan haina leidna aduna yamna ki oiba hoigi area mani adu hoi manipur police na hoigi mathona puthokuna ngasibo police station sigi amadi adai da leriba kano sing sida hoigi area domination haijaba tare moigi presence sama leibse law and order gi semblance sama hoigi more da sulai chai da su hoigi manipur police thautori haibagi famdune adubu hoi hojik haiba box si yawri box da mokoi chenthu re haibani aduna mokoi su pelak taba nuak taba igarak pa amadi haibadi khoi su chamane mi mana sum tha mana thani tha hongi shift haitarine magi turn 9 aba kandra moi de hene excessive oiba matam pek ta di mi su dum warok tamne haibadi mayam samana ba routine nam chamina kan khoi ne hene kan to be si kari gino haiba dagi somda haibi ba yumgi issues myam adagi lambi da irailan chatpa yabu nate somda yamna transport to secure ba natraga koi helicopter gu manat da yaponte aduna masigi leiba kano sing sidi manipur police ki issue sing sidi tasena ha kana de tongan ba grievances yam lengone khanje even koi thau phangdaba thau tikchana pidaba adagi salary gi were ko ama wore adagi moigi kano gi ration gi wore adagi investigation tawdaba police tu na koigi ROP tabu gumbo haibadi police thengnei ba awa sing haijaba tare maramdi crime amagi tho kanjida investigation tawdoji hujigi lebe investigating officer na tawdawne ad investigating officer crime sum nong mo chmengale adu investigation tawbe mo ta somda koigi kano gumba koigi ngak senbagi adai lambi ngak senbagi leine ko siguma ta ga di mana kam ka da focus to do no have a question me amasu murum pangsing so have be yawe adu at the same time akogi promotion matam jana promotion phangbugumba leina koi police ki lebi issue sing se ana no adagi keno no mura thawmatik jana piramoy koigi hurama mata natraga sam koigi crime ma thoe crime dugi investigation taw kana police cha to dum pham cha to ni adugi magi thaw di matik jana pibiri bra no mura kya pibiri ge gypsy mada handle thawdu kyam sang thawa dorige even hujig leiba police station dugi jurisdiction ota ga su yam chong kon ba yoy haiba lamse aduna manipur police ki leiba akoi keno se yam su akoi manipur police ta sena ha kan di india da thagat pe wa dina te yam no khwai gi akoi gi well experience oiba haitare akoi gi manipur police
ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯗ ꯀꯜꯍꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯔꯦꯄꯨꯇꯦꯁꯟꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯇꯦꯀꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯥꯎꯗꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯔꯧꯗꯅꯕ ꯌꯥꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯇꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯅꯨꯡ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤꯁꯨ ꯆꯥꯐꯝ ꯊꯛꯐꯝ ꯈꯪꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯕꯨ ꯁꯨꯛ ꯋꯥꯠ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 24/7 ꯑꯩꯈꯣꯏ ड्यूटी तौरीब मी खरददी मसीगे क्या चाव स्ट्रेस नो हाइजब वाई नत्र अदे नुंदांग थोला कांदा ngak तोइबनी अदगी अमुक नुसादा अमुक लेदोइबनी वाइबो वाइन हाइजेसे अदुइ मथक्ता अमुक अखोइगी अमुक नोंमै कापो अमुक यावरनी अदो सोय टाइगरी क्या लेगिदब सोक मैम यावरनी सिदिस अदुना मोरे हाइबा लमसिसु अखोइगी फ्रंटियर टाउन अम ओइबनीना मसीदा लेरिबा पर्सनल सिंगसिगी एक्स्ट्रा केयर ओइबा हाइजब तारेको मखोइदा करी वाटलेगे कई मोगी नुंगाइतब लेरिगे कई पेंदब लेरिगे हाइबसे हुजिक हाइबा कंसर्न डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट सिंगसिगी सीनियर ऑफिशियल सिंगसिना फजन यिंगबे कांदा अखोइगी स्टाफ सिंग हाइजब तारेको सिक्योरिटी पर्सनल सिंगसिगी मोगी फोर्स सिंगसिगी खितंग नुंगाइनबा अमदि टाइमली मोगी इवन बोनस पिबिदना अदगी पर्क्स पिबिदना लेनको अदगी मोगी एसीआर दा रिफ्लेक्ट तौबिदना अमाइन तौबिजे फाब्रा हाइना खले माइ थमजगे होय थागत ओजा